Nakalian juga dokumen ban I akan ka junglong jingman kamtam jong pai ba mo ki shonship la ki jong candidate ni yadon jong UDP Congress NPP DPP pat ki party independent ro ka junglong jingman ladang I ko jing shonship jong pai ba nila ban ba baro kini ki kertong kila pan poi cha ki jing job ane la kataru kimdei ban kinsting kabanukong hi kamtam hagani ka skingi iba bun ki bala yedep yakani ka scrutiny mo yaki paperwork kila ya pass lut ni scheme ba kani ka jing job ki mata ka ski baki la long qualified ba long ki candidate makin ye trishtom nagamanta ban poi ka tham jing job ban yo chakri yo pai ba ngakit bok kirwen yakani ki borok kini ki candidate makin ya trishtom ha kenapa pai unyo ya utau right candidate banlong ku MDC hakini ka somoy rekam joki kenapa district council joki kanang queue kanang bahashu nila I ba kini ki MDC bala debru kila tristom kan bala kila form ki constitution prepare tingi scheme hakini ka somoy buntaru borok kini ki candidate joki kini trish hem nakamanta jong pai ba te ngindu jingkermen kamtam nakalian jong amo ngadon naka party UDP tengi ngeskem ba kini ki candidate jongiru kini tristom kimdei ban kinsting numar ha jingele kebakmat kejing job kan wan upai ba te nakata daw ngi skem ba kini ya le ya ke kamram joki ban nakalian jongiru ngini persangkat bala but I wish the best person mo kamtam the best man win this game ha kini ke jingele joki kata hai jingkit bok kriya nakalian jonga nakalian jongi chipemut ki candidate apo Israel Hills ni I mean chipetuli ki seat nakini ki chipetuli ki seat ni set up tangdriu tuli ki constituency ya ki candidate ng party UDP te yemen tahi nganot banong ba ki candidate jongi ki don hak thong ki jingele ba final banong ni le final ngim patip monoi tai candidate ngim panot banong ngai nalian jongi candidate baro kini ginriu seat kin poi hak ta thong ki jingele final ban ke jing job hi ngi scam da kani ke jingkermen ba ngi trish stop kan bala kamtam nalian jongi candidate ban nalian jong pai ba ba idon lang ban ngi ba I jingi ni khot iwer gitu ki perlok ki ma idon ban ngiru in poi cha thong ji job tingi don jingkermen ba kini ginriu tuli ki constituency kan long ki constituency ba ngi yo chakri mangi kum ko party UDP nakalian juga aku bagi message nak kuat ban ong iki ba ha jingele kadon job pat kerem ni pat nakalian jogi kum party UDP ni ka pat iki ba lekin ya don lang ban ni kena begin yo ban chakri shu yo ba jong kani ka constituency pengachakri kamtam ke 6 cleared constituency pat kumjuro ke East Jante Hill si bro kuwai kumupila chania yang banlong kumtam no chakri jongpi dengan skem hakaniru chania yakini ki candidate yadon lang badngi haga party UDP khnang ba ke kam kebangidang persang nani skmat ke kam badang sa kanlong ke kam bangila ban pedep haipor babiang dengan kerpat iki paiba bad yadon lang badngi long ke bala andre yakitu ki bam palla bad yadon badngiru te what's new way in the bingi le persha bat ki paiba nong church nong jogre constituency re ngi de pare ba ladam de mata ko por de kan so poi ko por bingi yo pani trilang par ki jingi trilang jongi kan long nagbata ju bha jong kani ko constituency por ko we